Мен, Нариман ауылының азаншысы Абдулла Абылмитов. Өзім доғайша назмаларды ярлаймын. Түрлі назмалар. Біресі ұзын да болады, біреулер қысқа болады. Өзім бұлай қысқа назмалардан тоже көп оқимын. Емені кездер беттің сәңгешейін доғай оқыған назмаларды оқимын тоже. Екі көгершін ақында да есіге оп қарайым, яраса таларсы. Болая сали ва салим даиман абадан аля хабибика хайри халқи куллихими. Болая сали ва салим даиман абадан аля хабибика хайри халқи куллихими. Аллаға арқа таяп, сол анақта ятқанлар, үшінші yolдасымыз бір Аллахы айтқанлар. La ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah. Kudretin iyesi Allah, bir miyaға бұйырған, сол анақтың аузына бие барып салған. Бұл анақтың аузына екі көгершін келген, сол сағат ұя ясап, сонда жұмыртқалаған. La ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah. Кәуірлер қуып шығып, сол тауға яйылғанлар, бұлар кірген анақтың айланасын алғанлар. Бұл қамат тұрған шақы, мия салған алда бар, екі жұмыртқасымен өзіне уята бар. La ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah. Siz ақылсызлар ма, көздеріңіз көрмей ме, анаққа кірген болса, ұялар бұзылмай ма? Бұл анақтың ішінде үште кеше тұрғанлар, төртінші дүйсен бүгін кетпеге де шыққанлар. La ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah. Расул айтқан сен қорқпа, Аллах бар бізімінен, ерге иншалла еткен иман бар бізімінен. Күн сүйсе ол Расулды, қиямат күн шәфағат, салават салсын бүкін, атын есіткен сағат. Боле ясали васа, динда иман абада, әлі хабибика хай, ри халқи куллихими. Боле ясали васа, динда иман абада, әлі хабибика خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Тағы да бір назмы тоже атаман адамның ақында қайтып балалардың өстіргеннің ақында. La ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, la ilaha illallahu ya Allah, imanımdan ayırma ya Kadir Allah. Бес намазын қылмағанлар таңлаға, әжел ауру тисе барма қабарсыз, иман недір, ислам недір дегенде, оға явап қайдан іздеп табарсыз. Атаңыз, анаңыз дінге ынанған, Аллахтың борышы мойны алған, әр күн 5 вақыт намазын қылған, бүдіннен ылғып сізге не болған. Анаңыз 9 ай құрсақ көтерген, 40 тамырында ақ сүтін берген, баламды бозарып ол янын берген, айтшыңыз сізден не пайда көрген. Атаңыз жүрген кеше күн ішлеп, әруін ашатып қалған күйсеп, өмірі пүш кеткен бұл сізден ойы, оларға жоқ сізден дуа пайы. Суды көрмей аяқлардың аясы, ес болмаға бармақлардың арасы, атанаға аяулыдыр баласы, намаз қылып артына жоқ дуасы. Сүбханаллах берген бізге намаз фарыз, бешіде бек қиын сізге 5 намаз, шырмап алар ұзақ қоймай сары саз, етермен деп сен
oylama endi yaz. Neçe bir gün bu dünyada yaşarsın, neçe bir gün tapkanыңды aşarsın, ahir bir gün bu dünyada taslarsın, neçeulerde taslap ketip körgensin. Bu yalgan dünyaga köngülüңді bergensin, neçeulerde dinsiz ketip körgensin, ahiretke pay vermegen malların töbe yetip, oyup yetip körgensin. Allahumma salli ve salli ve barik. Tağdır nazmı qaytып yan algan naqında okuladın şimdi nazmı. Dün naqında короче. Mevla salli ve sallim daiman abadan ala habibika hayri halqi kullihim. Mevla salli ve sallim daiman abadan ala habibika hayri halqi kullihim. Yan tergegen zamanda ya nazыңman sen sakla, sıylı ullu Allah'ım yennetinmen sen yokla. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kur'an yürekte yığınağız, namaz kamardan şırağı, zikir siratın burağı, aytımız Allah'ın kulları. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tutsan qoraza, kılsan namaz, keng zatların Allah keşir. Biz ümmetke sanalsak, Peygamber şefaat eter. Kün süyse ol Rasuldu, kıyamet gün şefaat. Salavat salsın bükün, atın esitken saat. Böyle ya salli ve sallim daiman abada. Ale habibike hayri halqi kullihimi. Böyle ya salli ve sallim daiman abada. Ale habibike hayri halqi kullihimi. Allahumma salli ve salli ve barik. Adur nazmı короче bizim Rasul Peygamber kökü uçkan naqında oxlar. Mola ya salli ve sallim daiman abada ala habibika hayri halqi kullihim. Mola ya salli ve sallim daiman abada ala habibika hayri halqi kullihim. Rasul kökü uçkanın siz esitip tınlağız, özü qaytıp aytkanın bastan ayık anlağız. Bir qoşur ses esittim, keşe uyqab yatqanda, Cebrail eken dağı, uçup durdum men sonda. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Şakıradı Allah dep, aytı gelip qasıma, ne acayip sosu dep, qaygı tüzdü basıma. Үйден шықтым асығып, ян яғыма көз салдым, бұғырақ аты мен көріп, сейер затқа мен қалдым. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Yeri zatı tüzümlü, büyük edi қатырдан, yürekleri sezilip, maçtaq edi ol attan. Buğraqtın men qasında, gördün turgan melekti, yuvuqladı men oğa, bilep sonda yürekti. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Sonda melek söyledi, men buğraqa keteyik, Allah seni şakırgan, sol muratqa yeteyik. Menim atın üstüne, kustay uçtu buğrağım, arası da köp ketpey, yerde kaldı turağım. Kün süyse ol Rasuldu, kıyamat gün şefaat, salavat salsın bükün, atın esitken saat. Ola ya salli ve sallim daiman abadan, ala habibika hayri halqi kullihimi. Ola ya salli ve sallim daiman abadan, ala habibika hayri halqi kullihimi. Allahumma salli ve sallim ve barik. Taqdirda bir nazmı bizim Peygamberimiz Rasulumuz Peygamber bolğan naqında. Mola ya salli ve sallim daiman abada ala habibika hayri halqi kullihimi. Mola ya salli ve sallim daiman abada ala habibika hayri halqi kullihimi.
Rasul Peygamber bolup 12 yıl bitkende, sıylı Allah'dan oğa emir kelip yetkende, Muhammed Medinege kerek boldu barmağa, sonda oylandı, kafirler ondan öçtü almağa. Medinege ol barsa, güçlü boğulur halkları, bizge kelip dav eter, dep oylandı yavları. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Uyklaganda üyünde öldüreyek degenler, sol mıratın kafirler, tünde üyüne kelgenler. Muhammed'ge sol şakta kökten melek yenedi, uykısından uyantıp oğa sağ beredi. Bu keşeden sen kalmay Medine'ge kettiydi, Allah solay buyurgan, sol buyruqты ettiydi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Sol saatli Muhammed tez əlidi şakırgan, sözün aytıp anlatıp, amanatını tapşırgan, Huday berip mırattı, amanatı bitirsen, kafirlerge pay vermey, artımızdan kelirsin. Tösegine əlidi, ödülüp ol yatkargan, tağda özü Muhammed, başka yerde atkargan. Kafirlerge kılıp yetip, uslap alıp kum sepken, uyku basıp ollardı, anla uğuqan tüm getken. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Taң atqanda birisi, kışkırıqtı saladı, kaçkan eken Muhammed, dep kaygısın yayadı. Sosu keşi Muhammed, tasalanıp kaladı, taңlasında asığıp, Abubakarga baradı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Buyurup gelgen Allah'dan, dep Peygamber söylegen, Medine'ge ekimiz, tez kerek biz ketpege. Sol zamanda Abubakar süyüngenen yıllagan, eki öde minmege, eki tüye saylagan. Eki öde yol alıp, tün ortada şıkkanlar, bir Allah'dan buyruğun, ak niyetme tutkanlar. Kim süyse ol Rasul'du, kıyamat gün şefaat, salavat salsın bükün, atın esitken saat. Ola ya salivasa, linda iman abada, ala habibika khay, rihalqi kullihimi. Ola ya salivasa, linda iman abada, ala habibika khay, rihalqi kullihimi. Ola ya salivasa, linda iman abada, ala habibika khay, rihalqi kullihimi. Allahümme salli ve salli ve Elde bir nazımı bir tüyedin yakında. Mola salli ve sallim daiman abadan ala habibika hayri halqi kullihimi. Mola salli ve sallim daiman abadan ala habibika hayri halqi kullihimi. Bir gün geldi kar tüye, Peygamber'den kasına, şönküp sonda yıladı, kankarı sıvyasında, kuğunşılar tüyedi, kuyun bolup yettiler, Muhammed'in sözünü, cevapların ettiler, niyazat etken bu ayvan, diye Peygamber soradı, yazık sınıp tüyege, yılan sırıp karadı, avaz gelip Allah'dan, tüye bılay söyledi, kartayganda yür almay, onlar meni süyredi. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Habibullah. Yılap görüp tüyedi, Peygamber da yıladı, inanmagan kafirler hakikatga tыңladı. Ayvan yavap aytkan soň, onlar dinge qayttılar, biri kalmay berisi, Allah aqtap ayttılar. Kärip görse Peygamber, gözlerinden yaş sakkan, insanına oldayım, alal bolup söz aytkan,
Ол Аллахтың сүйгені, күндей болған ярығы, асы суы арпадан, шөберектен шарығы. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Мухаммад Расулулла. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Мухаммад Хабибулла. Тілейміз біз Аллахтан, яханемнен сен сақла, дінді тұтқан халқардың ниеттерін сен ақла. Кім сүйсе ол Расулды, қиямат күн шафағат, салават салсын бүкін, атын есіткен саат. Боля ясали васа, инда иман абадан, әлі хабибика хай, рихалқи күлли хими. Боля ясали васа, инда иман абадан, әлі хабибика хай, рихалқи كلهم ولا يسالي وسا عند إيمان أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك. Итак, назмы қайтып біздің пайғамбарымыз дүниедан кеткен ақында. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Muhammed Rasulullah. Дін қардаштар бұл затты, ақ жүректен тыңлаңыз, пайғамбарға сый етіп, салаватыр салыңыз. 63-ке келгенде Расул бөлді кетерін, оның янын кешікпей, бір Аллаға етерін. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Muhammed Rasulullah. Елші етім мәлиекті Алла Таала еберді, Алла разы саға деп Жәбірайыл білдірді. Сыпатын көрі Фатимат таймады атасынан, пайғамбар сүйіп сипады әрді қызым басынан. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Muhammed Rasulullah. Аурудың ма атам деп қызы қорқып сорады, атасының yüzüne көзі тоймай қарады. Аурудым деді пайғамбар, Аллаға янын құрман, ерген оның болған соң, бұл дүнияда мен тұрман. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Muhammed Rasulullah. Суы хабар есітіп, асхаблары келділер, пайғамбарға бас иеп, саламларын берділер. Ауырғанын көрділер, көз ясларын төктілер, пайғамбардың үйінен төмен болып кеттілер. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Muhammed Rasulullah. Билал деген азаншы намаз вақты білдіріп, келіп тұрды әр ертен, бәрін қарып текшеріп. Сосы күнде ол айтты, намаз вақты етті деп, явап берді Расул, менден қару кетті деп. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Muhammed Rasulullah. Имам болсын Абу-Бакар, намаз етсін ямағат, құдіреті тайған деп, асхабларға соны дайды. Пайғамбардың азаншысы йыла-йыла кетеді, Мұхаммадтың тілеген сол сәт оқ етеді. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Muhammed Rasulullah. Шыдай алмай Абу-Бакар, сәбигімік йылайды, көп мұңғайып асхаблар намазларын қылады. Йылайдылар асхаблар, тілеген оғнын еттілер, йыла шыққан дауыслар пайғамбарға еттілер. Сонда айтты пайғамбар, дін беріңіз турайым, ямағаты көрмеге, мен мешгетке барайым. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Muhammed Rasulullah. Халқы йылған мешгетке ауыр болып келді ол, басын иіп саламын, ямағатқа берді ол. Мен кетемін деді ол, ақыретке бараман, үмметінің қайғысын мен өзіңе аламан. Зікір етіп дуа оқып, Аллаға сый етіңіз, иман шатын келдіріп, бұл дүниядан кетіңіз.
Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Soytu söylep peygamber, qaytı üyün özünün, yükün adam manası, her bir aytkan sözünün. Atam dedi Fatimat, gündüz günüm keşayım, yeremeyin turayım, men yanında erdayım. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Suygen kızın Fatimat, köşe bönüp yılama, asıl bolup Allah'a yüreğinde kıynama. Kızım sağa tilleymen, Hasan Hüseyin kelsinler, gözüm kansın olarga, beni görüp ketsinler. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. İyelleri geldiler, peygamberdi gördüler, yürek iyi kuşaklap, süyümlerin berdiler. Kayırılıp, kavsulup, göz yaşların töktüler, peygamberdi iki yaz, sonra kayta öttüler. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Cebrail sosu şakta peygamberga keledi, bir Allah'ın salamın sıylı etip beredi. Aytsın dedi bir Allah, alal kulum dilegim, toltırarmın men onun, beri aytkan keregin. Dedi sonda peygamber, ümmetinde tilegim, kabul etsin bir Allah, tolu edi keregim. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Kökü ketken Cebrail sol saatde kergaytı, tilegingdi etti dep Allah sözün olaytı. Ümmet bolsan sen oğa, bir Allah'dı mutpa sen, yamalıqtı sen qaşıp, yaxşılıqtı qıtpa sen. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Bir Allah'dı sıylanğız, tınış tabar yananğız, dua etip din tutup, salavatır salınğız. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Bildi sonda peygamber tez dünyadan keterin, ashabların kaldırıp ahiretke yeterin. Ashabları sol saat Muhammed'e keldiler, basın iyip berisi oğa sıydı berdiler. Ashablarga asıqpay ösiyetin etti ol, ahiretkin inşallah görüsermiz dedi ol. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Hasan'ından Hüseyin'de tizlerime salınğız, ırazımın men sizge sağ salavat qalınğız. Şakırınız Bilal'dı, soňra qayta göreyim, amallasıp onuman razılıqtı bereyim. Söylesingiz tileyim, ırazılık aytanğız, men getemin dünyadan, aman esin qalınğız. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Bilal çalsın azandı, yamağatı bildirsin, yanazındı kılmağa, ashabların tüzülsün. Fazi kuysun suğumdu, Ali yusun kevimdi, bir Allah'dan tilegim, sizge bersin demedi. Bir Allah'a yanımdı, geldi vakit bermege, ırazılık alaman, endi zaman getpege. Yanazımdı kılınız, tilek dua etiniz, bir Allah'ın sıyına ashablarım yetiniz. Acil geldi asığıp, endi yeti diretti, ümmetlerim inşallah görüsermiz cennette. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Ene dünya bu dünya berinden de kaladı, acel degen aryandı, ayamaydı aladı. Şalısınız yaşauda, savaplıqtı almağa, ey insanlar mutpanız, sallavatır salmağa. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Muhammed Resulullah.
Үйдегілер қозғалды, біреу дауыс берді деп, сонда айтты пайғамбар, Азырайыл келді деп. Тыста тұрған тіледі, ызын беріп көрмеге, пайғамбардың нұр бетін бір болса да көрмеге. Ауру ятыр пайғамбар, деді қызы келгенге, етпед оның тілеген, бермед үйге кірмеге. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Мұхаммад Расулулла. Тағы дайтты сол біреу, кет алмаймын мен көрмей, бір Алладың айтқанын мен еріне еткірмей. Кімдір атам білмеймен, сені көрмей кетпейді, бір әжейіп ол араб, айтқанымды етпейді. Сонда айтты пайғамбар, Азрайылдыр ол қызым, оның жолын сен бұзба, кірсін үйге бер ызым. Ян алады Азрайыл, келіп туры ол өзі, бір әдемде қалмайды, ямылмай екі көзі. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Мұхаммад Расулулла. Есік ашы Фатимат, бала екі кірдеді, салам бері Азрайыл, келді мені мен деді. Келдің мәшен Азрайыл, менің яным далмаға, сол янымды сен алып, қайда етіп салмаға. Мен келгемін бұйырсаң, сенің яның далмаға, сол яныңды мен алып, енет үйге салмаға. Сонда айтты пайғамбар, бір Алладан тілегім, үмметімді ұмытпасын, солдыр менің дірегім. Бұл уақыты Алладан дауыс келді болды деп, әртілегің пайғамбар, сенің мүтің толды деп. Асхабларға білдірді, әжел оның алғанын, бұл дүнияда сүйемі, үмметіне қалғанын. Сүнетімді тұтсынлар, менің сүйген үмметім, оның үшін Әзрауыл, шафағатым еннетім. Соны айтты пайғамбар, яным берді Аллаға, сыйды Аллаға берейік, үммет еткен бізді оға. Дін қардаштыр кәрленіз, шафағатым алмаға, біз мұтпайық әр заман, салаватыр салмаға. Алла, Алла, я Алла, 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 я Алла, 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 я Алла, Мұхаммад Расулулла. Allahümme salli ve sellem.